aku aban ai ku play ke jing sa ke the jong balang ke bala ibet ban ai ke ne ke benta ya ke ne ke por hoi ni celebrate ke ta 125 years jong balang ba long ke ba kemen wana ke jing kemen lu jo ndai tang yang ndai ibe de khol jong ke ne ke balang te ke jing sa ke the ya ke ne ke por kala disciple belong ke ne ke debate competition. Firstly, ini ban semua tu ke debate mah ke debate ngasai baru ibu lagi ni tu hi ke debate dari tamangan su orang ke long kedeka kejian tainya halal ke nekam hang bat kapang ke kejian second thai ke labu ke nekam buat kedai kikin thai jong ke menor ki bala sandur ya ke nekam juk ke babentang kejian second thai ki ka hapenwan ya katahi kapang ba kindai sapang kikin thai but ngan ki participants ha ke nekam boru ki prepare bha ni kum kikin thai ni don kita ki we have so many wants and needs and everything else deh haga nika pertanyaan haga nika jim juni ke bagi menta but ngan ngim poi hau ni ukut uba menta lada kim don ki bahaswa joni dengan nam ong pala de kata yo clash but ki viewpoints ki jongki namara kin don sound ki banyad for the motion but sound ki banyad against the motion nei the shobang in khot ya kita ki participants chini shakmat ngai barok ki la dan hamni barok ki participants ki la dan hamni ngai ka for the motion and against the motion they are kapat ki participants snow have ki one shong no chini shajong for the motion ki shong shaka ni ka ya ka mon ka jonga but against the motion ki shong chini sha ka lyang ka dyang ka jonga kapat ki participants snow have one ki no chini shajong la je we leader for the motion one belong leader. Okay, and against the motion? Alright, okay, thank you so much. Bah, nanti rock away, hakam ni kong nak buat apa ni, bagi khmat nak kajian Esther. Hatu mengi iwe, bila cuba kan na ni wan, la dia nang ni wan, but swab ni yuk kejan hang ni haslan perthai, ni wan kumno, but ni poi kumno hang ni perthai. Ngathai ni baro ni badan hang ni tip ya kata kejuba but ni iwan ling baki kime ki juni imi juni iwan ling ba imi dan ki juni but kumta ter tie ke manu bagi long kumnu ngi long but ke ka purpose lene ke jik thu ke bagi ni de ban bendam hakan ni ke perthai ni yo ya kata kala ke de nama ki kime ki juni but ni ru iwe ni dan ke benta ke kongsan ke bingyo batrai hamne hasla perthai kumba ublai la ai ni ti hatani ko buat lawan ka pat jompi ban kersan ya kene motion ke ba kidai ki kan thai jong kemenor kiba la sandur ya kene ke juni mentan ngadu ki por bane baradu ki ne ke jut ke mentan i ba ki thai ki dan ke benta padai ke benta ke kongsan ha kene ban sandur ya kene ke perthai ke juni habni phai ki imlang salang habni phai shaka society shaka personal life juni lene ke jigim shimel juni ki don ki thai ki balayara bante ki balayara ban build up ya kene ke jigim ke juni ha ka bani kong habni pe ta ke imlang salang i ki beliau ki personalities ki kham pau kum ka Mother Teresa ya ka Mother Teresa la khai ka ha Albania but ka don lu ka yo ya kene ke jing khot kene ke yo ka lu calling house na khatindai sa sa pun rio ka bo a call within a call la de ku bingila ban ben kala shaktin khasi ka jing khot hapo jong ka jing khot ya kene ka Mother Teresa la yo kene ke jing khot ban kalawan matrai hapdai ki rio ki duk ki suk jong kene ke ri joni kata te hanong ba Kolkata karbat nang don hamte kala ya bu bante ka ye ka mokot ka nirmal hridai ka badai ku shibenta na kata ka jaka ka ba ai jing sumar ki rio ki ba kham temen ban kala ya la ki ba kinsa amta hadu kasmi ke jing khat no jong ki na kene ko perthai kala yo pi ka Nobel Peace Prize house nan khandai spa nyo khandai but kumju ru ka sarkar India joni kala recognize ka contribution ya kane ka jingle ka jongkai ka jing ai ka jongka na ka benta ki brio ha ko por ha ka usnan khandai spa nyo puar da ka highest civilian award ka bingila ka long ka Padma Shri award lani kata ka usna mahe tam na beng ki rio pai ba sakoi ka thai bade ka bagi i por menor ka balayara bante ya kane ka lawai juni dari ya kane ka jigem juni ka binglo menta ka de
kata ka ngitip ko kaphan nolai kaphan nolai kadai ka priyo lagi kata ka female freedom fighter kanong yele persya ikipaleng hakapor reswa berkelai tre ringkat pak tirot sing ya kaphan nolai kaya kala persya banyaram om tam lagi buat ki jomdak tak ka buat ka jomka hendai kelai persya kham tam lagi buat ki jomka hakapor ba ki sipai jong kabinet kilami na hima mailang ban lecture nong khla kaphan nolai kala le kumno kala persya kumno ban intisar teki badai hangi bakala ayaki jikterwa ayaki da kita ki jingdi pengat ki jingma pengat hakapor kidan hakalinti na mailang shalokla kaba kita ki sipai jong kabinet kita le kata kaphan nolai kala shlet kala grup no kita kitian pam jong kita ki sipai baro kala letap ya kala letap ya kala grup jong tau mau pada kata ke waterfall na dia kata jaka benta kala mi ke khot kaphan nolai waterfalls kumjuru i bahkan ni kebalang kristal gejuni nimla khlam den yo kerteng bat nimla hiu bat kena de kawai ke thei ke balok pedeng hakan ni kebalang gejuni bat kata kalau ke baban sawen ya kana ban lakhai ba haus nam khat pras ba lai buat hak snong mamlu ke badan hajan soalan kani kelalong ke thei ke baning kong tam ban wan rong balang bat kata la ke dei hak balang nong saulia haus nam khat pras ba sau punyo kumingin banyak kana bon kapil baptis pada yang haus haka khat riu tarik jumlai na itung khat pras ba sau pupran ti kumni hagi i takin sim tayo i dam sudah berakhi ke women's week buat women's sunday ya kani women's week buat women's sunday i rakhi ya ka men sim tayo balai kalau kadai namal bagi kwa bensa kan mau ya kani ya ka namon ya kajing baptis ke joka namal kata ni celebrate ya ka hak third week lan hak tayo ka balai jo benai July Iru ba ya kadai lazam daga KGP sinod sabni kelam tindang lingkong ya kadai women's week buat women's sunday house nam akajasan bala penbul part daga KGP sinod mi house nam akajasan rio Mashwa benda thui pi baladu uslam kat pras pa sapuwe bad hadu uslam kat kandai pa rio ko nyo la don baro shis pa san pu armut ki missionary ki blawan koi hari rong kasi juni na ki atrai keleng kadi karilung kasi jantia juni na ki shis pa san pu armut la don rio ko armut ki shitlan kita ki basa ki kandai ko mut kita ni kendai forward kita di kentai. Bahkan ni di nak kajian tu kini kendai forward. Walau kiwan marbai, nanti kiwan bagi kurang di joki. Nanti kita kini kendai forward kita lawan boy jangan yang kami kasih juni. Bagi kita kini kita balai alak aktif kita mulai kita long kita missionary bertanya dan kebalang kita juni. Kau baru ni long kata ni keluar kepuntan. Habang ipai mak caktian kita mulai. Habang ipai yang kajian bertanya jom Yesus Kristus. Katkum gospel umat Yesus. Nisham baham tu lanyau ya sangat kita thai. Hoi dan pusaka ukut kibut kisah lagi itu balanyau sangat kita thai. Bagi kita kilong katamar, kerahab, kerut, ketengah uraya, bat kemeri. Kaya katamar kadai kemudian masyai riu thai haki armut kikuan jom juda. Henry kadai kadar kata jingkut kapas kem kadar kata kajing shania haulai bakwa ban continue bakwa ban penyan chapang ya kata kalai jom limba ujuda ban limba naka yo itlagi armut kikuan sebagi balong hares ban sera kumjo abang ipe ya karahab ni baru kita chapang karahab kadai ke nuti ke badan hasnam Jericho kumno kadai karahab kalayaram nama ketuan wan kinong sintian jong Joshua ban setiap dia kata ke region ko shakalin di jong ki bandai chakalan kala ne yu kani kala hak kala pin buri kala pin kita ki nong setiap bakila ni ban hak kham shedi ni baka jinjau kala yu kala long na taki ki ami kali ke sipai jong Joshua na kala hak pa di yo ba ulawan mi u pos baka hak kala yu chong ban usalman ulong we ni ki nong setiap naga ami jong Joshua. Kawai pada kentai kalau kerut, kini kerut katai baru ngitip sepang joka ngitip kalau kentai kalau kumno kalau kentai kalau slowlet kalau kentai kalau pun kau mau lagi hakamat jong ulai hakamat kejuman jong hakamat jong ulai kadai ke persakuran jong kenai mi bad hadian pada kadai kerut dai nama baka jiko mau kajing slowlet baka jing leret ke joka kalau dia boy bad ubus bad na ubus pada kawan mi uobat ude uobat ude tahu kalau upai jong CM David. Kumju pat sa kawil kentai ke bami ahangnya kadai katna jong uraya kami setiap hadian ko
Bathsheba. Yang kini ke Bathsheba kalawan pada kami ketengai tertrai jong David Henry kadi nomor kajing mak juga kajing ini juga ya ubli berkila panma ubli berkila limpa juga kila limpa ke Bathsheba David kila yo pa yung pun ubalong Solomon. Hadir jong kini kawan sekamari ke balong kini ujisu kadi kalau syukur dia kalau sudah maksud ubli kalau syukur oh bentar ke info ubli pak nak bentar juga. Hakawai rumah ko apa itu ini bangat ini baru ini belum sepang ketika yang saat teh hanong ha Smith. Tekawai rumah suami itu kalau bersuap ketika yang saat kadang Smith kalau dan suami suah hanong krem. Bahkan pun kikot kibagi siap batho di dalam besar HMCM bekerja kepada diri CM berupa mai CM. Lala pa house yang katras pa inyau kau lawan commission school hanong krem. House yang katras pa inyau punyau irupa mai CM ilalai long Kristan. Hadir dan Joshua benda long Kristen ini ide bersantara usia kata kapuar uta bolong usia keluar sing. Ini rupanya ide long Kristen atau Islam katras pa nyau. Aslan Joshua kata iban diri usia ide long Kristen hante habalang mau kata penbaptisi house Islam katras pa nyau kusan. Ya kan ini iba haba gile punya kata haba ilawan long Kristen ko iban diri usia. Kani kata shibun yang kajeng saat kata shibun ni kibri hadu ba kila bero jinda ina tana yang si ba ila hamni ta khadra ko yoshu ba ila hamni no sundan namatan ka kijan be i phaw ta shib mer haba ini balle chayo shahad ba thi kibri ki boda ta halam kram ha ko given theory kitin kitlai kitin si kitin sa ba hadu ba me ila sa shabab ko ina khli hatta jan ini ila yang ne scam kata jinga juri bagi baya ini teman juni ini teman hai pandiri siam ini ilapo yashong babu surop sing ini babu surop sing latung kamu evangelist lawan matri hamni habalang maki tapi kini kentir Facebook tengah yang ni ban Persia yang kata lejingong ban kentai bangun nomor kentai bangun nomor di bahasa dulu yang dari kita dengan di akhirin hanya nada awan ada dulu kahangnya banong ba nakubur na tatag jingkong te kam banhangari maway ka ugem kumno banong kita di kentai di pamendor ke punya satu di ketika kini kejuk pamenta tatu kejuk menta ka pamencuan late te menta ki suamo yang tatu kejuk pamendor ni pun isai itu. Kenapa tak ada ngomong yang di ban kum gitu ki kum hartaulan kita tinggal ketulah dia kecuk pemensuan mentagi bonte ki hartaulan ki rislo di bukun ni apa harto bukun mensuan yo te ban ai price ban ba ban ai ta ba award ndai mata ai award so lalu suta ni kan ki bonte dia mentagi ki ru mungkin ki ni ada kecuk kabar mentang intip lu kita di jingstar di niat ngatung ka jingstar jong science mentang kita kita hai kiba la berhes kok ha ka anju jer bete mu ka panan chola katu baki kenda ya ketika ruslur katu ka tadi ka ruslur te sagi we kiba kita hai kiba ki shagi long Everest babon ki kam on begitu ki beli ki menor kita lek ki menor ki kini tak mesin ki no ada yang ngapa sih nama playu mentang buat ladang ni kan yang layak kita pasal pengenang pun lihat kita apa kajuk mah tu pi kamu dia suka kajuk bangla nanti ya kau dia sudah ketika generation dan kita cuma ya itu menonton laku lagi lo, upaya saya itu. Maka dapat tentang ini kita kita mencuba kita akan kita ini dalam tak siapa. Dari suatu itu dipot bangsa, kau jadi missionary kita yang ada dari orang pastor kan mana macam dan kita tadi layola bagian konten dan keren lagi. Dan kita itu sudah kita pergi ni kita long kita mensipai tidak tur pilot tu saya penting dan kita itu juga menot mensuai pilot kita itu dan kita pilot kita
kadang kita pada kabarnya beli kan nu kecil semua kena ni menor kamunya hari dan kabar entah nanti berkecil start kecil nanti apa tapi ban orang kita di way mungkin apa nu kan perhat bahwa ni burung yang tak kena ban kenapa malah dia ke menor ketika menor dan menor kemudian itu diberi cuan coba jadi nak kena dia kata nak cuan ini sebenarnya jika nak ini sebenarnya jika nak kata bahwa ini sebenarnya jika nak ya tak menolak barang sebesar nak kesusahan nak kita story ini sulit tapi orang ini kita ini itu kata mencuat kita gimana tu deh mentah kita cukup mesti ini di mobile cukup ini baru kai terus tu baru itu kita mencuat apa boleh kita sini dengan orang Indonesia kalau bisa layak ini
Kalau dua isya jadi dekat pakai syakri kita jongka. Ban pelai ini kita berdiri jauh badan hasushan. Ban kalau orang hitian ladangan yang hanya yang. Nangka lawan keruk kedai kekentai dari muak keri ke bawah ni mereka. Haba kalau yang kedua kalau syam ya kan. Naumi kita tiang jongka. Kalau i ke jinglong jongka ke jaya enti jongka. Kalau ke beriam ke bek ke bahok ke bakuan ke dei bawan la kari ke bamani yo play ko em kita kan senyana balat berkelado tak ni dia kurin jongka hadu ka da ongi kitien wat kan pa jangan ban kelad ka pa na ba solution palle ngal palle solution pan shong basa hangta ko shong basa ki bring jongka ki bring jonga ba play jongka udo play jonga hangdo ko pan yam ba ta te pa hangta nga ko yam pa ta te nangta kawan ke syakri jong naman kadi ke syakri jong naman kadai ke bangsa Iran sari Syria kadai kena Israel kadi ke kena kadai ke jumpa pemerintahan la syakri Iran ko nak syam be muslai be la janjan sin muna sa tamale e ya ngatrai kala yang ki hari Syria henry ma kadai ke kena mulai kamshimla gleno yung play jongka wala kadam hari lawai kadang hari lomba mereka lah orang yang ternyata naman balada ukura cuma udah nasa mereka udah noi itu lupa wala percaya di Jepang juga kumta kecikla juga kalau perlu yang naman kau urut ke Jepang yang toli nangka kawan kata bihang kebriu kepada kecikle isne kebriu kepada isne di pada berpun di pada nak sedang jumpa kebriu kepada suri hijau di berpun ban samsi itu disnong rehadian ke pelayo ke Jepang kalau yang no bapa jiang jompa la putus lai ke babon di pada nasional jompa hadu ba tendelet sayo petras ba unwan man dua na penta jompa ba pelayo ke Jepang ni la penim yang ya kan nangtan kita simbol ki beliau thaka bai pun ki bagimla asu beliau berten nrai dulu beliau nak balang jogi ki bagimla banglat tetap kalau ikau panjiri sim ibara ai yang kejakan yang kita kebalang bagi ulun jintem bat kikun juga kiba kalau pular kikun kira pendek yang kita nang Taiwan ikong syabi wajri ili ikmi jeng iliat dengan besar di wajri ibara ai ti nak kecim ibara ulun balang harus yang kenai sepasa bat yang penting kicim persyak kibabun ira kenoi bat ai sati syongkurin jongi nak kata home mission ini ru ira long ibriu ba yang scam hadu ba la kasingga jogi kimi shibun kiri urat ba coba balang ke presbytery ba ada sino nang tai ko adat si jerwan ibala ai so bahaya jaka ni sino ke balong nang ta jaka ke babun ya ke skul perpa coba balang dan shibun kimi betul nak menjen kita yo hang ni nrai khadu ba 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 team song coba balang ada kesana pemerintah ka on dei long shwa ba di play ibra let no nani o balang ka yang khadu pemerintah hang ni kadang saki play na pemerintah ka burong ju ani kayeng balok kowe ka kante ka junga ka di condition khonglam bat ngami khamat naga house tabitha ngayen hangi ban bersya ya kani ka phang ka baong kidei ki kithei jong ka menol ki balasan dur ya kani tunjuk pemerintah katko ka statistics jong ka bala lum naga UN entity for gender equality and the empowerment of women nisyam ba ki kithei ki penlong palat ar naga lai jong ki brio haperthei ki bomnang bomstan illiterate 30% jong ki refugee haperthei ki dei ki kithei tang 10% naga jingdam jingem jong ka perthei resources jong perthei kadei jong ki kithei batang iwei naga shipo jong ayo ka kot ka income jong ka perthei la kamai da ki kithei ti habang ipet ya kini ki dak jingken ya kini statistics nisyam ba ki kithei hi nado ta ka menor hadu ka pementahi
kilong ki badan sa ha ka jing bien bat ka jing do habaya la diru ki daya sa ka ni ka ni nadu kata ka menor hat tak halu ki figures ki babanta kumno ngila ban om ba ki dei man ki pasanjur ya ka ni ka jum nangka habani phai ba cha ka sai ko the nginu ki ya jinga ni pe tam ha ko ri India juni hadian ka jingla ikut post independence kata mata nilai ya new sanction ka constitution jo kari India ka guarantee ya ka kerdan malangkat ki kenthai bat ishinrang ha ka political social and economic sphere ka ka article 326 but 325 shu ha ka stem khandai spa khandai bu a ta ko la lai hosne ka amendment ka bah new lai that new sa jo ka constitution jo ka India ka provide ya ka reservation ka ba iwe na lai benta na total number of seats ha di dorbal thawan la ka long ha national level ka state level la ki local bodies hamni ni yo i bala aila ya ki kenthai bakin rong sa kita di dorbal thawan ban ra ya kita ki policy change Henry ki kenthai ki babelong so pra 0.7% ka population jo ka India tam 10% ki rong sha ki ni ki rensan kata kamun ka don ka under representation at all levels of decision making lada kata ka participation ka representation lani ka jingya shim banta ka jingni khmat kam dong kumno kadon kata ka policy change ka banwanra ya ka jing sandur haba kita ki kenthai ki khlemgang ha kita ki rinsan ban shim ya kita ki rai ki ban penkala ya ka ni kadur ban penkala dur ya ka juk kumno fin ong ba ki dei ki kenthai ki basandur ya ka juk komenta haba ni phai ka chakalian jo ka culture ka science ka bakatop ka physics ka chemistry ka medicine technology ki balayo aya ka Nobel Prize tam hapade usnyam khathandai spa iwe bat khathandai spa khandai iwe palat khandai spa umut kidai ki ramba kidai shinram tam samu layot kidai ki kenthai ki balong just a drop in the bucket kabapan pau shai kedan baya ka advancement jong ka science pat ka technology kidai ki ramba pat kim dai ki kenthai habani phai sha ka Bible dadan yang kerenti sedang lina ka em kalak ko pa ka ni ka tibet kala ka jok pa for the sake of argument nin yang phai ban persya ya ka ni ka motion ya na ya ni ka phang da ka ba pet show adam ublei thau ning kong ya adam om ya ka em kalong tam kalong suma ya kan ini siapa Genesis iwe katra nong suma ubleng thau ning kong ya adam balong leader protector provider unong ya lam unong ya da bat unong pendam lada ni khangam shushu ya kan rule ka joku adam nin siam ba ubleng phat ya adam balong priest Genesis ar khaksan balong prophet ar khakhandai Genesis bat usiem Genesis iwe akun rio haka puan baka imat adam ki hak per eden ru ublei upan jingken manu balong accountable khman ublei diu adam namar bale namar adam udi ukhli jong katanga kumbo puan ru eko yakani ka ju ka jingmon haka ka baning kong kolen khatwei lai bat Ephesus san akulai ka bangakwa kan skam hangnie kalong banadu kebas dang juga pertehi ublei ukhat ya urangba adam banlong unong sandur ya kapateng benriu shushu la deni ya kamsha kamat ni yo iba ublei ukhat ya kirangba banlong ki nong yalam banlong ki leaders ki leaders ki manu ki leaders ki bagai ki influence ki bashim ya ka risk ki bashim ya ka jingkit clear ya ka responsibility but ki balong ru kita ki decision makers
But ni yoi ya kita kinong yalang Moses, Aaron, David, Joshua, Abraham, Daniel. But kini kirangba kidai maki kibala sanyor ya ka history jongka ri Israel barokawe. Nangka ujisu haka haba uwan sekali berteh haba usdang ya ka mission ke jong khot khat arnut kirangba khat arnut kinong bo jong but kini ki khat arnut kidai kimaki kibasandur ya kahima kajuku hangi hakhanyo temanya la orang balawan sini siapa siapa Meghalaya jadi kendai bangun ki missionary kendai but bat kami kena bat akhiran bat no henry nimron kam kata kena kendai ngot ki kendai nimron kam tahu yuwe bat uta udi Thomas Jones ubalalong unong sandur ubarat ba adu kata-kata ya ka jat liu khasi ba khalem mau ngindang long ki basadian haka jingdom ngindang don haka jingdom but let's see ngindong tang kun ka documentary jongnore hapo National Geographic dia menera au dagini ki parlok na kalian persya ki keren ya ka kemie kadika long kha ka long pun ka kemie kadika ka caregiver ka nong sumat kumba ong ya ka immennya kadika ka ban nurture ya ikon henry kapan sandur ya ka long brio man brio kapan sandur ya ka personality ka jong brio lani ka brio ni penpo no ya ka role ka jong pa ni la ni ong ba de tang ka kemi ni penhapo no ya ka jong pa lani ya ki institutions ki school lani ki balang ki church but ki we ka society ka community at large nangka kiran changka Esther ya ka Esther ala ka Esther ka longkum tu na mala guru ya ka labun share ya ka om da ikinthei da Mordecai da Hegai ba da Sasgas but labun wonder la mentor ya ka da kini lailot ki shira ka Mary om ba da kami ujisu ka Mary ka da katul na mata ka shim ya ka la penangkam tang ya ka lakon ka joka henry ujisu ukhlem long ble na ka Mary tangki dikitin pada kerja tinggi akan promotion ke bawah kini ke mengapresiasi tinggi akan promotion ke bawah kita jom komandor kita sanjur yang kita jom komandor judges baru kita lagi participants against the motion but for the motion yang dia nak group kerteng jangan di koordinasi meeting do but yang keren dia kalau ke topik kita kenai joko minor di sanjur ke joko bangtan dan sedang suat nak ketien ke joko play ke proverb ke non ke bahasa ke khot ke benukong ke beriu musta bahawa katai ya dia ke berbiat ke lihat no yang kam dalam kiti hang ni kaki biar kalau ikan thai joko minor kan include hang ni baru ki contain nadu upor jong ka Bible nadu masdar Genesis but in bed yang ai examples ibadan ka positive impact but ka negative impact ka bansandur ya ka seperti ka pemerintah ka positive impact ka bawat rakyat ka jihad but ka jistil dan keren suasana ka beriu ka jintang ka terpang jong mulai lebu kerpang ya ka beriu banlong ka musta ban peni ya ke perthai ke jingmayam jong ke jingil ke jingyubi jong ke jingisnei bat ke bor ban ai tilun lenyo iki kan thai bat long hampo jong kisra labu yi do play nrei wat la ki don ke ni ka jinglong ke bangpo nrei ni bat kan thai ki don ke benta ban don ke jing sandur lani ka impact ha ka yamlang salam pat ka balang pat kini kisni ke bamenta baru ngite bagi ki kenthai ki long ki bangit biet ki basnov senai ki bajamur ki balong caring ki bakit khia ki bapun ki bakha ki ba ai jing senai ki bakentu nadu badang klet and itu yapi
kami ni pun ye nung ka kebo jumi bat hakani ka bum kadan senda bat ka auhat kadan ka jing dei ka bajan ha ka pedeng ka kami bat ikun bat badan ka jing ye dei ha ka bajan ha kadan ka jing ye telah la santu nadu ka kebo ka kami bat handa kami di kulung sa kapatay kadai ka kami ka ba pensan rang ba ka ba ai pun ye kun ndai sirang la pun kha la de ndai hey kita kitkhia na dong sedong what kum ki working mothers we have a shuti kita yo shuti group na at least but ki kun tikadi ki kan hey ki sanjur na do ko na kulung but is pensan pun rang ba bun ni ira sedai ka schooling ki jong ina do nursery kampun ki kan hey ki ba kai ki kulung ki badan patience Hatu plus laklan le aku por ba kita let school mana ba ikai fi ide ki kan thai ki ba sandur ba ikai fi ki alphabets ba ikai ye fi kum do ban puli kon lada ka kan thai ka long ka ba pha ka sandur ki eke ka ba pha lada ka kan thai ka long ka snil ka sandur ki eke ka snil kan ai ki examples na ka ktian ka jom play ka em ni po abas dang ni ka Genesis ka di ka em blame ka how ya ka em yung adam ka em ula ai ya ka ta ka jimaha pa ombet ban ba so rei na tip ba ka tenthei ka long ka ban bien kelas nap yo setan bat kala kumshim yo tu so bat kala pensha yo adam ru u adam ada dei ulong ba sandu balai uri shim yo tau so ma ni ka tenthei example dari Sarah. Naman kecil mami Aisyah juga pelai syong punya beliau buat Abraham dengan senayok pun dari bukan yo dan kecil Aisyah kalau pensoi yo Abraham bahkan baun syamnya ka Hagar. But hadiah kata kelayo pun kat Sarah kelayo yo Ishak batu buat ka Hagar kelayo Ismail. But suki kalau sandur lagi belum against each other kalau mi ko konflik hadu kini sini. Nah kata Rebecca kalau ke belengki, beli dekat jing tuai ke jom pisau, kalau pun kalau jumpa dekat jing tuai, kalau yok pun harun iswa bat cekok. Ini hilang dikun semua, nanti kamu itu jom beli kekentai, kalau yale penuh, kalau syak syian bat kalau hak dan kerkuyu cekok, bat hak jaga jom iswa, berdei berhok berlakukan. Dalam mi kecil atau kecil bisni, kecil isi, bat kumta terjadi. Jika ni kahia penting hadut ini kisni tu pemerintah. Kini bilang negative impacts kibun examples dari pekatuan kamsha dan tak positive impact mulai slow mentan cepat Esther pendar kampung yang jika kerdan dan berlain yang kejat dan review kerut pat kayak ini sekian kepiau mana day kiwe condition rang kila mereka kerut kayak ini ekonomi kejik paling sim tapi kejik tu kana juga dan takahana kepriya kemasyam jenjar mereka kebakang kumsan kum ikut kesepan kedai kejik duai kejik yai ni kejongka hai kejik duai kali dia kalau kebajan serbensian kebasuan ke practice ke Christian hospitality dan tak testament kebetulan ini bagi kentai di lompok di manager di yang kesam kepen ke kamrang kum kita bagi kami halang kejong beli kesam kepen hampo ai di kok moi hukum kejong beli ndai bagi sandur lagi sandur takum ke pamon ke jong ni. Nanti each pun ki karakter satu testament ke berteman ya ke anak ke kami di jingduan ke ayah ke jing syafri Islam ha ke kumba kapal Islam bakalah pun kalau semua halang mensim bakalah iyo Jisu kulung Jisu lawan rak dan ready ke bolong ke kentai. Lydia ke yo semua ke jing alam jong por bakalah pediam ke yang kesem ke jong ka belalong ke yang sang kalau IT lagi, how Jisu bakal syemru kum kenang yang jong kebalang hati-hatiran. Kalau kenang yang ke gospel, hak jing jaja, mendai bayalah ku pikipor pemerintah. Mary Magdalene kalau yo dia yang kecil pelan, lagi saya kum jong suat usahakan. Kalau dia yang Jisu berkedai makan lingkong, kalau let
Asya ke cinta jom Jisu pakai kendu yang Jisu hamba hadiah bulan ipan. Persila pakai trailer rengkat pada kurim jomna tengah jengkam. Nang tak kau wepat kalau seperti Yunis bilang ke kamera ke kami jom Timothy kita kini kita berapa sandur ya long cikgu jom Timothy bau long yang jom kepalang bulan le shibun hitam rengkat pada pon. Kecik jom ikan teh jom haka menor kamput tan haka Bible mereka tang yang teh ada di sini di pemerintahan dari kini missionary kamput ikan teh kita dan ke impact ke bakal ham tam dari hasil jongi lengba jongi ba lahikai beli iskul ba lahikai ham tam ban puli kon ban puli ham tam ke ketian ke jong play ba di nawan di balong benengkong ban dio ban puli ban sa di missionary ham tam Imam Thomas badai lemban kani ba kelas suthir la sandur ke jiam ke joli nawan lapen baptis ko mulai tu menne ki don jibun ru kiwe pat ikan thai ko shot ka ber ka ko ta kini baro ki kilai le shitom dei na ki tre jo ikan thai nangka ko jinwan THB lai spa ru sa ko ang kan tiang man shanya au ka dei la le ka ikan thai ko thai ki jinwan ki missionary in America ke William Lewis tu kebalong ke Nongrim kebalong Seng Nongrim di sekolah kentai KJP but halor ke Jingway mau dong jom peti kai jom ketian ke jom lei jadi Susana Wesley ru kami jom John Wesley kebalong missionary kadon reward ikuan but hamana ke sini iwe ikuan kadon ke jingia ke counseling iwe kila long prayer hadi bon giliang ke kamtam balong syakri jom lei Nanta Miss Margaret Elizabeth kadiru kelong ke kentai ke ba kelas sanduri ke kamnas kadi beri kasih kenal ke jom on tang di school ni awak ki balang ru bagi bor ki Bible women ki banohi kai ki Bible class ki jeseng kentai ki badan ki jeseng tuai but kam tam ki don ki committees tu ha ka sinat ke jongi ha ka assembly ke jongi ki don ki penjo kau kam islam lela ba lapni jeseng kentai ke jongi ru nangka kita ke kaukam ke Bible Society ke Kamyalam ke Kam Hospital ke Temperance ini di padang don itu mentah ke di santur jauh di kentai jauh ke menor nangka kawin berkedau kedau balik di kentai jauh ke menor santur bejok mentah an ai kat tu bani bilong di kampor ya ke akor ke burung dan rikop dan sumari ke yen kesem ke snok tau ke balang dari orang kawin hak song manru di bon hak menor di kam kentang di rikop hak jingwa di jing suha di wa di internet homde di por pemerintah nomor ladani tentang baklan kelas nil ke jing sandur kata hak TV hak mobile hak jing aulia ke kuntan ter nanta ini dah kumpulong menjadi penting kepada ai ini belum berhang ni milawan celebrate ke sispa sansnya blessing ban bersyak yang tadi ke pang ke bohong idai ki kentai jom ke menor ki balasan dor yang tadi ke juk ke pemerintah idai ki kentai da om berban ki kentai ki ladon mentah ha ka balasan dor ki ladon ke mentah ka bakha ki jengira pan san dor apa ki ka pan ka dia ho on kani us ko me idai ki kentai masyak pian baya ka jengia sen kentai ji ha mi ha mai ki ke ong ka feminist group Robi kidai kikin thay, kamu susi mah. Balik ko ong munta, kamu pun ong habang ko ong ba kidai kikin thay, kamu pun. Kani kecik ong hi, kalau ando mainut, kalau penpek po, kalau penpek benut, ya kita ki lompa, kita ki badai sisa, nong sandur, ki badai banyo, eka burong, ki badai banyo, ya kata burong, jom jing sandur. Tinggi dia ter kini kita thay ini pek lalu pasdam lalu ke Old Testament nama apa ini pek lalu ke Bible ini pek cuy ke Old Testament kayak ke Old Testament jingsi siapa Old Testament le kadai ke historical book kabaya tu apa yang history jongka Israel nanta culturally kadika culture jong ini Israel kadika patriarchal society Til, kung hakata ka society, kung hakata ka history,
kindon beta kita kentai mi sandur haba musyrang jiu ubabat ka anya ka kom pada batha ku jiu item mangasni umju klet panduai ayu yo blay thank you god lam khasrang ya na lam kha kentai ya na mangasni hatu kita meneru kata ngadu Old Testament ni yang keren kata dia kita kentai hangdo gini obenta kita jiu sandur to kunta na bagi na warna kunta ka na testament ko na testament to baru to ngi warna pat ni nyepet to ya ka bible bar away ka bible ka don riu ke li ki lenong haka tang a na to da ki kenthei tang a komut lai kunta na ka shispa da khen da ko ka statistics da ko ka jikhen haka perthai dai lai na ka shispa am negligible as good as nothing. Kalau kita, dia nak kata kadang, datang kalau orang kita, ya ini kita nak jing sanjung, so kita kentai. Tahu, lainnya nak tahu, dek Bible berapa dek Old Testament, dek Bible. Mentangnya pekat, telawan cakap dengan juan juga ribu jangan yang Kristen, mau jadi hanum mentang. Awan early church, balang penikong, thua ngomong tak kentai, hari jing thua baru Hilap ya Petrus, hilap Apostle Paul, hilap Polycarp, hilap Ignatius, 4 don kentai berkuat hang nuru bagi dak don mentah katakan hang dika balang berikong. Layak kete lawan reformation. Dak koi hang tu har reformation ai ya Martin Luther, John Calvin, William Tyndale, dan jingtho nuru don kentai nama klem contribute ai yang katakan kalau ba sanjur lawan missionary movement hantar don William Carey, don Thomas Jones hantar buat don kentai kita kentai di bawah di bawah di kilo ke su ai ketika dia ketika mon sai badong don kita lagi yang naik kentai ko masista kentai ko tang kuai lagi yang buat ai kat dia ke alfabet yang ini yang ini kentai lagi yang tentang kentai to ada betul ada missionary once the preachers trong the 19th trong the 20th century hang tahu hidon si Spurgeon hidon D.L. Moody Billy Graham hang tahu empat ni kat lokan penting trong ta kentai balapan ayu kebasyakti mentali le kalau ni sana ke don group of people kibar ko bandon nama bakata ka jikso ke bagi kentai wa ala berbi dekat Queen James version of the Bible toh kenyaptian kaje sekretari juga hambi katlian lawan pun kata nama pandai no kata masyakti yang banyak kali kaya lama kala orang ki kentai mo to lawan kata kaje sanjur baong sanjur kamu pasna bapeni kenam ni ben disintegrate dan perawan bayang sanjur dan untuk sanjur berbahan apa itu kami kena cucu kamu kunta ya dan kita hamil di patok cengina tu benda kita yang keren kita yang orang yang kita itu kentai mo pasanjur kum benda kita patok cengina kita orang sepang juga pentaya no ya Miriam dalam balas sekolah kumta kai kuat long ya lam le persya yung Moses kuat long paling kerana Moses keren mengang dia itu lupa kumtu ni kentai dia dalam yuk le dong bitar udah bitar ya udah ai sebenarnya kan yang tholi pada tu apa kitab jingken yang nomor kan pasiko li kumgayur kami ini kita kerana kita belum positif pasal belum bertahan. Dia lawan hak tu ke Esther. Mendela orang kata ke Esther kapal pelai kalau yang kita kan ada history pelai ke Jiu. Yang Jiu ke pelai ke Jiu ke Esther. Tiga Esther showan pelai ke Jiu ke lihat tu. Tiga Esther apa bawa rai ke beauty pageant sih? Hadu mentah di beauty pageant juga bilang tu. Dia yang orang dia kedok. Kita pergi kita kentai juga tahu benar. Kecil sedel ke mana mana.
hadu mentah kan dengan type of paganism go bodon in the church. Apa tu kita cik berpaul nak baat apa? Kadang ke Jezebel go bawa kata kapien ga rong syu ke haswa banyak orang ai rong syu kata kata jinya dia dia kau nak di mani di ada di belakang itu baru fight ke Jezebel ke bawa dia nanti ala orang syu menemo bakum ke Bathsheba ke don tengah she was having an affair what was here she was having an affair Bible tu ada affair dia nanti Rahab kerana tentang Rahab perkara ini Rahab kadia kajak tentri lajong ban rungi gitu kispai di ban Ayub nanti telate pentala bisa ka iga Sarah nelo mat Sarah iga Erut ka Sarah hadu pentala longkum lo hadu pentala hadir baka Israel baka Egypt di luar South Tili hadu kan pentala di South Tili was bahe nama kejinglong impatient kajing membuat ai na katuka Hagai tapen yo Ishmael kalau lo kajing tim benta hadu mentang ni kejak terus ke senam ben 4 foot padang bun hukum kita di jingkum senam ki bandang ni dia nanti la om syakang tu kan long lai mo ko tirok sing menin nanda manu bersyukur itu rok sing dak tapi Kasudai so ningkong trong kajingan, so ningkong kentai so ningkong trong kajingan. Baiklah kontribut AI lebih kita mata angsa sedang ayam ini. Tapi hari India jadi rumetan apa di kentai AI. Manu betul maju. Ke India harga 1975 harga India, yang ke India jadi the darkest phase in the Indian history. Worst economic crisis because of poor governance. Because of poor policy implementation, malu kita, awai lagi kita, Mrs. Indira Gandhi, kita kita lah island, kita don tekalah bagi you, kita syukur tentang yang berbahan. Dia nampak sakit kita menor, ada problem yang kita dia menor. Nama ngas kau tu bagi warak nak tim jom kaneka Jubilee celebration joni Haka dukat kapan real la diam tak tu kita syom hau ni hukum. It's like stop dwelling. Stop dwelling. Like that. Pai, waktu nang ya. Mentah ni ka you waktu nang ya, it perhat kita tiba temai. Ya, itu temai. What my pencu itu jadi namanya. Stop dwelling the past. Ya, itu temai. Ya, ini orang itu mentah. Nang ya tapi nang ya sankur. Ya kita ki bakit sakot pada ya kata malabai mo. Nang ya, ai kita tiba temai ini barin de stop sitting there. Ayu, nalu kata hang ni ka ri ka jongi mentah, baru kau yang ni mai nabi ni semua tenang saya baca, banyak kata kentir retrospektif, nak semua tenang, malu 15 years semua tenang dekat kata kentir retrospektif, tapi lagi saya jika kentai jongi pan, masyarakat dia syarab pada di feminist, bat kishim burung, kibab dia ada di menor, kata kita belajar. House terita, pada hujung orang yang ni pada syam, yang kemudian rumah, kadai, idai ikan teh juga mendor, iba warna belasandur yang kini kelawai ke pemerintah. Impecua, ikan teh itu kemudian kejom belai, ikan teh kalau kita kibriau kiba, kadai kita kibriau bau belai matau, banyak kat dor, pada syam, au kabuat, mereka yang kat dor pada syam. But ni siapa Bible, pada ikan teh ni. Ibala serang yung Jisu, haka jiyam yung Jisu, shadow ka din na, but shadow ka nagtap yung Jisu day, ikentay. But di ka kentay, kapaningkong, meri nong makala, kabalayo yang ka jing ito, yung ka jing ipat ka yung Jisu. Om kumantan ki om ba, di karamon ki serang, Jisu la jia di karamon ki serang. Na kita ki karamon ki serang, iba siya kamari Jisu, di beladi, di lalat ng Jisu. Terbanding ikentay, di beladi dekat ng Jisu. Hatu pakai dayo ini kejeng itu pau, kabar kita yo ini kongdo yang kejeng
bat jong Jisu mendak in pet ki ai ta ki ken thai jong ka menot in phai cha ka tian ka jong le ngin pet ni bong do ya ka ana ka di ka brio ka no ni thu pa ka ba ira an sham ka Bible ka ba ka dei maka ka ba la ya thu pa ya ka jing kha ka jong Jesus Christ play thu pa cha ka jing kha jong Jesus Christ bat ka dei ka ken thai ka ba em ha ka jing doi la tip ka kum ka ken thai jong ka jing doi bat ka ba sandor ha du ki ni ki jong ki ba menta bala buat ki ken thai ki ba em ka jing doi ka dei ka ba smat ban shong ka temple ban lech ka temple ban bu ki jing doi bat ka bat la mi ki ni ki ken thai ki ni ki si ki menta ki ba smat ban lech doi saka yen ka jong place ka temple bala pelang roi ka sima bakan ai ka rai ban play ki yen mani mensta kanang pa kita ki ken thai ki ba rio play kum ka ana ki la ban lech ka yen ka jong play ban ai ka jing doi bat ka jing play ka sima ki ka ni ka jingas ya ka yen mani mensta kalau ka nuksa ka babha bat kalau ka nuksa jong ka ni ka ana baka ba ana ni page pa ka Elizabeth ka mi Yohanes kanina Elizabeth ko ay siyang kumatu si karya ka bunsdan nay kam siya mayo kuwan nay ka jing doi jong ka hoblay kala yo ay kuwan siya na Yohanes Baptist bat play wa pandang kam ka kung ka prophetic na kamanta ka ministry ka jong Jesus Christ Papandang kami akan prophetic namun tak ministry ke jong Jesus Christ. Pat kania kita sedar kalalawan kini yang kuan kalai lah penyamam yang kalau yen kalau sen ke jong ka kalau penyamam yang kuan di jong ka adu ba udar kini yang kita kibrio ki badan ke jikshak ki yoblay kum ni ki jong ki bantai asai dor ba buat ki ken thai ki jong taro ki long ki ken thai ki ba yoblay kum ki Elizabeth ki balak kini syai ki kuan jong ki bandong ke jikshakri na kamenta ka kerten ke jonglay nangka in pek pat sa gaway ke badan ke tiyan ke jonglay kata kata mitha lane ka Dorcas ka bagyong gani ka tamita ni ka Dorcas ka day na kasinong jupa bat gani kasinong jupa ka don ha ruot ka duriyaw bat kibriyo ki ba yung kata kisong teman ha kijubi kai patem hapo kata ka jam kata ka duriyaw bat ka jupa ni kita kibriyo ka isne ki na madon puteng juki bagin do ki eryong ki yak dan kita kiat ki untuk iki jige tekumno kalau tahu kata kawai kata society jongka berarti pun ka Dorcas society kabaniara iki beduk di pesok baniara iki basyam nana kini ki jok ki bantar ki bun yo amsian peni kita ki society ki kentai jong kasina ki wai ki kentai ki peni kita ki jaga ki bahaji smart ki temen ki jaga konswet bat kantam ki jaga ki rehab ki baniara ki brio ki belakang bat kantam ru kalala peni ru ya kata ka syang batanjan sujan kata ka buat balak mandi kita ki jan baniara kita ki beduk ka balak mangki hani ru kadang ki teka syang kelala ka yarap shibul ya kadika shinong manki akabaki bam kuat ki bam yo kuat ki la kan let sekite ki shinang pelira ban yo jingkai akabasu jan tanjan bakan lo ka jing mentoy ya ka jing ke jongki bakala le ke babha bakala le chi ki hospital ak ki bor ajing semua pun bakal jing ser kan thai ro kadari ka hospital committee ban pe ya ka jing bha ka jing man jong ki brio kumba jing sulo ong pila tangan ngala tangan pila ai ba ngala siang pila ai pila le badai pam lagi ni pila le ya ha bakawai pang yang pe ya ka jing kali dia kali dia kan dai kan ka brio ka ba kin ki jing ya sen kan thai ai ka ba kin ki jing ya sen pa kama andre ka long ka brio pa ba kluit men siam ka yin jong ka pli ba ro yang ya ki brio ki jong play ko pol oksina sa ki don ka shnong titaria ki jong penot por ka yin jong tadi kali dia kalau ka men siam don ka men siam jong ka ya ka men siam ka ba spon ba kluit ka yin jong ka kalau ka ba pli le tak ka mentak ka kam ka bala yo iru ha ki ni si mentak dan ki thai ko ki ba ma por ba ki ka jing as dan ba ha dan ki no ki jing as dan ka bala ki no ki klon kan pli ba ben kre ki ba na ka mentak ki brio ki jong le ngin pe ro han ni ka ben ki ka long ka brio ka brio ka ba yan ha ka din ji ka hok ka jing sha ha ka bala ai ka jing sha ka ba hok ka jing sha ha ka por silas ki don ka yin bendi bakalala pelai ya por silas lagi yin bendi kaniru ka hajuk ka ba mentani ki bon ki sama ki ba yan shisha ka nong don jong hok ka jing sha ki ba la pelai ki brio ki jong play ki la sha kum ha ka an ki la kan ya rab ki ngin pedro mentai ka na ba ni phan ka sakari kasi jong ki ka na bon
Karena pun kadi sisa ka buai ka priyo ka badan ni ka mensiam jong ka jisha kri lai. Mentan di om makana pun kadi tang so ni ko. Ndai ka pun ni sisa ki kan thai. Atu mentan kan thai ki balong ko kana pun ki badan ni ka mensiam jong ka jisha kri. Om ta kan shlo so ni ko lakut. Mentan ka jing roi ka jing pat. Dai hadu mentan kenapa ka ni sisa kri ki badan ya ka ki kan thai ki badan ni ka mensiam jong ka jisha kri. Kalau long sisa pun tau so tau dia berjengam bertung harut iwa berpening so selagi berjengam berkalong sisa kejing tenat ukres berkebalang berkabang dikai berceri syak ini rilum ini kasih nanti kecuali iyo iya kejing jilong jadi panjiri siam kumno ba tadi nang kasim sa kata kapor la ong ini bensim no ika benda kasim sa ndai la ino kata kasim sa kejilong siam la ino iki baro ila lem kita baro la mino na iem la syade na iem ila poi pat capai sama par ila wan pai pat hadir kanto kanipor hadir baladan kidukat jong kanika manti ke jongi la dan tu kanika ila wan pai pat badai ma ihi bala ai no emelika yang ni ulum balang baro we takadang mensyar syori kadia nakapai kidilin mentak la kalau balang ki ai no ya kata kalau balang bajaka lum jikta badadu menta ini ilan no senyang ya kadika hakaba balang mati kala banyo pe kadika yang mani hanor ni ulum bad pansyak ni blai habani pha pada kejing om jom itu habani pha pada ini kalian persyak entan kaboong ba ia makis ni jom teknologi and science and technology kawan rak sisai kejing so ne habani pha pada habani la yang pada ki juk di science dan teknologi kalau rak jingkun mat apa lagi kuat jadi kem so temak cok kira yang kita di asyad orang hakata ka social media hadu ba kalau penipuan ki jing ya apala pun palat ki dang di drugs ki dang di kiat kiba kem tak nak syuban tak lakam kiwai ki orang kawai ki yang syai ona ba bon tak disenrang kiba ki kem thai bon ki illiterate ini jadi bon tak disenrang kiba kieu kiba pada development mereka dan kiba kejing on ketien para kebohong but there is a woman behind every successful man. There is a woman. Jangan kejing long jung ini baru di belakang kapeni ba niyo sisa ini hijuk ke bangta niyo sisa itu tadi ka anak ke beliau ikan thai kiba em hak kejing nuai ka Elizabeth ka ba boleh pendampingan ka prophetic ka ministry ke jung hak kejing long tekan jung ka bon kibreu di jung ta ikan thai kiba yo sisa kata kiba ma sisa ka jing le kam ta ka jung play ko penong ni play ki kun kata ka prophetic hak ministry ke jung Jesus Christ dan ini baru koi kesan yang bermakna pada ikan thai sisa jung ka menor ada kan ikan thai ka menor na maksan do kani kalau ai jingi ka poi sanu dan kata orang yang pan kesan sekali kani ka musyrik ba kadai ikan thai jung ka menor ki bala sando dia kani kalau ai unta tang ini judges para musyrik tentang barbaro buat jogiin ngari balsu watri batna represent yang ke house Esther bat hakane ka debate ngayan ban persya ya kade ka motion ke bohong kite ikan thai jong ka benar ki bala sandur ya ka jog ka bamenta te awat hadian ban players ho youtube ki jingya ai nya lagi jong kini ki no isu ta baro kila ya pajut ni ka do baro menta sa sa ka shi mangan shud te la singan next ka bang yo ka to ka ni penyataan dia dan kompon dengan pun prejo kiri players ho isu bon ki kertai aku populi got history mentak sini ya ga bible ba nang next camp la yo jumuntoy na bobi osmo kita ten re ngang dan ban jerish bon ki kertai nang apa ban pet ya kade ka theme ka motion ki kade ka balo secular kata umur kamde ka ba ki kertai jong ka balang lagi ka sandori balang lagi idai ki kertai jong ka menor ibla sandori jong ka benta te hoi kumala ong ibai ki participants ru ban ong bai ki dei ki kentai na lor ba dei sibuan te tang sibuan ban kia sa ka ne
Barang kita ini kentai. Haba ublay musna. Utau yo brio, bat ya brio. Kumloi kami shamne, supaya kita improve la rem lupa. She did do a good job. Nama balai kami sudah tangkar na feel swanin ko. Te nama kata kada ngalak barang bagai ni motion ki barang baik bagai dia kentai la long lupa la sha job. Te ublay musna thau ya kentai barang kan nong sensha. Halo ni kaslam do halo ni jikau ni jo. Ulah thau ya kentai barang kan nong yaram. Kanong suman banyalong sordan lam baru adam magi jikau jo barang. Ulah thau ya kentai banyu sunrang rengkat bat kibor bari lani kita ni potentials. Baru ulah sempo ya kanong yen kapan nang roy limbang kini ki arwat ki badan ya la ka jong ka jinglong kerpang ha ka jinglong kentai bat sunrang. Te kumta mo kilong magadai tanpa kentai te kala fail lupa ni emotion namar magadai ka equal responsibility ka equal accountability jong baro arwat ka kentai baru sunrang ban saindor om tang ya ijli pada nei ngin pe ka global perspective ya ka perthai ni baro ko we ya ka juk jong ni ka perthai baro ko we te lagai ka ni ka kamnam ban saindor ya ko lawai juga juk ki banwan kan dei tam jong ka kentai berkat ki niam les na belum ne shisha ka ni long ka thong ka bajan ka le si long ka thong ka ban sharan Klei snow ikinya jadi parlok ne balai maunde bersanya tang hakan thai mene klei snow ka statistics halor bak ki kan thai bon ki illiterate te kumta basu shania tang hakan thai kan long ka ban sha job phi ka kan thai jo juk jo ka mennar ha ki ba bon ka benta jo ka thai ki long ki ba duna man yo ya ki hok jo ki women's right ki tu na ha ki ba jinsur ki rights ki ba jinsur ya ki la lam khapna la lam khim ro ka ta ki kamrang ki ba kumta ki kamrang ki ba kham kong san jong ka kentai na du ka menlor kalong ban hai ki khun ban sa ban sumari ki ban pe ka jinon kam jong long yem long sam ha ka shat ka tiu ka pun khuai pat kumta ter pat ong te tang ka ta ka ban long ya ka nang sa lang la ni ban long ya ka juk ki bro ko tapi kita kijat beliau lagi kita tak tahu benar kita kijat beliau kita ship kabu lagi kita exploit jadi kentai nama kita kita report lagi mengelong kita shipon kita kentai kita tak kan dia kijat beliau kita kenkon bahaya kijat beliau ya kentai kumka society juga imlang salang juga dikasih ngilong kita kentai kita yo bahaya jemurang te kita sumar kita pikir bahaya kentai te kumta mengelong semua kan dia kadang kejikte pot ya ka jingla luat ki kentai ha ka bai thai bat ki hok ki jong ki ba ki rights ki jong ki kum ta don ki ki ba la ba ka la ban le don ki ki ba kam la ban le te ha ba ka hok ki jong ka jingla luat ki jong ka ka ba khim to shumut don mo phi se ka long lai luat se ban san dur kat ya ka jong ka lawai jong ka jong ka long lai luat se ka khim ka ban ban jing mot ka ban ben kum ka em ka ha ban ki jing mot no adam la ne kum ki ki kentai ha ban ki jing mot na ramba no pa jong ka yen ude ma o ka kli la ni leader jong ka yen te ka kentai shwa ma kan le ka ha ban yo jing mot ka ha ban yo jing kubur na pa om de ma ka la man le la lut ma we la ni ma no independent ma we ha ka jing san du la jong ka nim ko ya ka unit ko ma ni ko shwa ka re ka no yen ma san ka don ka benta de ma dinai ka ta kan le kam de lut ka jong ka benta ban san du ya ki phun ki lagi ya ka lawai ka ban sawan tigi benta o kong san bala penlong ka jing long jing man jongi ubriyo lani ka ki ka sar jong ubriyo haga ni ka perthai ki kin thop ya ka ta ki on ka social lani mo ka imlan la sala ka san perthai ka political ka yo bot ka economics ka cultural ka nyam ka religion te lani pet halo lani pet tang ki ka to ka ni ki spasnya mo menchwa ki kin thai ki yo lut ban pentre kam ki hok joki hak ini dibentar ki pangala dia hak social hak political hak economic hak religion ki yo bentar ki hak nong shadien lani pet ki kin thai jiu ki no ki kin thai jiu wa pasal ko wa pam pet tang man yang man keli sa le chien sa keli mo tanga pam pet tang man yang man keli tu ko khat ki kan san ro yute namar ma ka dei ko ka nong yarap tamba ka nong lesini laman o ka long ka secondary role ka jongka ha ka bai dei ha ka em nang ka salang ba dei ha ka unit jongka family de long yong sam ban ha ka em nang salang
Hoi lagi kasih ni om kita ni don ni kata matrilineal society hak bangiyo jat na kekumi hak bangiyo ya ka inheritance ke jogi ya ka ta jinyo pateng jogi ka bangiyo ka kanthai ke yo la ka khatru handre ya ka administration pa ya ka jimpriya ya ka riti dustur jogi ki kasih bangi om ni ke matrilineal society handre ya kata kalau patriarchal nomor bala penyat yang kini la penyat yang diramba pia tien masuk kulit lu kini bar penyat Berkipuan kita kadorma syakse ki kentai si orang balakin ni ka kentai la kan sa jenjang ka kentai te kumta wala ni dai ma penani yo ini ki rights ki kentai kasih kentai ude uramba wala kadorma ude ubni uban decide ki kam ki jam jom ka long ye long sem bat ya ka sani masima te kumta ni sakhi bah ka jingkala kawan na kawai ka jom sya kawai ka jom pitem na mai kawai ka jom ka balo approximately uno arhofa abusan senang kidon ki jom pat kidon ki kertai ngan sudia tak tu kat ni ya kadang ada pasnam kat kenai spa iwe ada kenai spa arfunyo lagi the greatest generation nam tak kat kenai spa arfunado sausan the silent generation kat kenai senam kat kenai sausan kadeka baby sabu sendiri do usau baby boomer generation kawan sa generation X 1965 to 1980 millennials 1981 to 1996 generation Z born to 1996 to 2012 generation alpha kabadai benta ibalakhana do arajan khalai hadu arajan akusan kini kipaten kidon dai ka kertai bat kidon ya la ka jom ka characteristics kani ko wai ka paten ko wai ka jom ka don ya la ka jingong kurban ka jingmi lenti ki jinyasham ki jomki ki kasanto le ko wai ka jom nama ka dawin na apa ju ambai baka ta menor nai ka experience ke jomki ka expectation ke jomki ka jinyasham ke jomki ki kumta ki board ki factors ki ban santor ya ka generation ka ban wan la ne ka la wai kam dai tak ka kenthe ta bangi nujuare ka jom ka menor ba menta ni la ban yo i jingkala ki ba shikat dai ini ki jingkala ka science and technology menel ada mention but kita ni orang tak kentai menor sektor ni mentau the onslaught of technology social media ki influencers ki membuat kini ke santur dengan jom ka menta ni nala recent ni taman kali ka kentai what is a woman do untuk berjubah ki pense ini news apa siapa mereka what is a woman kim tidak berjubah amar balai ki membuat ki sedang ki kuat I identify as a woman ki pang sakti kentai I identify as a woman bet betul dia swimming untuk syurang ulit pang kerja kentai identify as a woman dan compete berki sport juga kentai ki patang explain kentai bilang bisa suppress kata-kata mimpi hari-hari dia juga kena ke kentai bisa suppress kata-kata kumnokan dari India ni bentar the top most populated country in the world kumnokan sanjur apakah kentai bisa suppress kata-kata nama kata-kata abang mimpi begini mimpi pakai ni kan jin sanjur ni ya kan no kalawai ya kan no generation kam day tang jom kentai kadai lang jom ramba kadai lang jom kentai kadai lang jom long yang long sel kadai lang jom ki nom sencar kada umtan ngau tre ban sya halor ka kepen ke jom ki kentai ban ong betang ma dai ngi kamar ma la isi oi ismuha ban dai tam ngi ki kentai ki sanjur kene ka accountability ka jing kan la ngi ship ke ta responsibility ngi ship ke ta ka jing small yo ya ro ban dai tam ngi ki kentai ki ban dai ya kata kalawai ka jing kami kam ni hapan ai ka jinghen pa kami kaya ka lawai ati ka jok ba mentah ba ka ban sawan tan ni kintin tu kita beshi ai ki viewpoints joki ne bikin lom lagi ki viewpoints joki ne ka reporter joki they that are for the motion that they that are against the motion na coach running kong ye leader joka for the motion ban ai ka reporter joki they ka por ko ban ai ka 1 minute for each Jadi berokoi, bagaimana yang punya, bagaimana yang kita motion ke bawah barang, kita ini kita juga menolak, tentang terkau kita ini yang besar ini bawah barang, kita juga menolak, kita juga menolak, basangan ini juga menolak, kapal participant balikong iklan sepangka teknologi ba
Ketika jing lagi di ketai jong menor di bawah ra ke bawah sandu yang di kejuk ke bawah tanah mati ketai jong menor di bawah tadi competition tu. Kadai kejuk ke bawah tanah di kejuk jong science and technology. Nilai apa ni peta ke science ke technology ke bawah ra di kejuk ke bawah tanah. In pet ke jikja baru sodom ni siam pakai science ke technology ke bawah ra ke jing kulmar di kejuk di bawah tanah. Apa melasuk pentek akam. Wadi ikut ikti ayam nak show bantel makam. Nadu nakde ila iya di teknologi ila iya di mobile. Hadu bakin nak show di bakin nak show dem raw ketika mobile di social media. Tikum nobat di orang bakin ketika teknologi kan kesam. Dan kan mana ikutaka juk kabamenta kabam la kabam ikania. Iwai pan iong bang ujisu lagi yaki serang juhu dari serang menongki syakri ki jomu menongki serang ki jomu ndai hamni pani ngaban yang sesene ke banga ong ne bahwa jisu lagi ki khatarun ki serang menongki serang ki jomu ndai apapun jisu apapun apa jiya ki serang ko la jago kilashwan ke jisu tian baru haki de kita ki balaji jisu ki khatarun kita baru ko kila ilmu di jisu apapun de ki kentai dikentai jong kamendo kita dikentai ke Mary Magdala ke bala yoi bala dan jisu hatu banda asal nama jisu la penyan na ke jingda la penyan dikna asal nama satu ke jingda ke jisu badai indai sama jisu be ini kok yang ke jingdi pat ke jisu bagi degi kentai ke Mary Magdala ke bala ini kok yang ke jingdi pat ke jisu bag kawai bagi orang ba iway pati nong kren iong ba kani kapatan beliau kadang ketika kita juga menor ini kung kayam kadang soput om baru kita tanya ke Bible kita soput om baru kita tanya ke Bible kita soput kita ki babha kita ki pastiam kita ki kentai kung ka imang kesarang kita ki langyong ane ki soput kung tahu kita ki kentai ke Bible ki balong ki soput pat ki balong ki ban tay ya kibantai ke jinglong mensiang badan nangdeng nang niru ki baong ba dan kita ki kentai ki badan ki bam nak bandai yang kata juk yang kata ke pasando yang ni kalawai ki dei ki kentai ku ka kami jisu ki om boleh penam yang kami jisu tak ku itiang bakan nom kabala pun yo jisu Nrai atau Bible ni siang bawa alian jauh beliau kulang orang josah long bala kerku yang pan yang merah tek semran Nrai bala orang yang kami balong ke bala kerku yang pan dan dikentai bala jiat yang pan balong ke beliau jisu tam dah kiri kitian yang kan ini dekat lamun syamul naga koren ibai koren kharwai lai emphasis sat apply dia Henry kini parlok jung ide ki om ki kren bayak taka rol jung kemia ba kali kemia ka ba sandur ya ka longyen Henry niyo i ba ulei om ba ulei jung ka yen bat ka kemia kadika nong sumar untuk memenya nila om ya ka ke kadika nong sumar sen kata kambut ni andamai ya ka rol jung ukpa bat ngimno bat ngimdei banyalnya lani balai penyanyinya ada syakir tiga kunrei ki kemia haba pisno bagi deka ki kemia ki bala dibeli dia nya kita di uji suruh ikran cakap ro jo kameri uji suruh angka deka beliau nama hakwa uji suruh sedang ka ministry jo ban penkela awan ya ko kameri kalale bantuklah Henry ujisu klemsha dalam interview yang katakan ministry kejauh. Maka dikenai dari kepriu. Tidak ada orang yang ketika bahwa teknologi dengan rai effects semua juga teknologi. Henry ngam rai ini dipangilok dengan kita yang kin long beli pagi ya kamu bayar isi sendiri tu aja. Tang nak kawin kamera internet ini. Tang suri kapun lah amare.
But kinong give up kinong teknologi ibagila benar kam. Tiang mania ke iwi parok sendiri iong bagi kita kinong ibangil dia senang. Tumlongin persiat tumlongin pensandur ngin aina yang takajin sandur ha kikentai kibabias ya kata ya kata haka superstition. Dengan ia habis bapia berkata kata kulishmun. Omyo balrum hanya dengan kamera yo rum kesian menikong. Dia bernono bisa berhok. Dia yo bawa keras sempat doblei. Namanya ikia piang bahagia. Oh itu ni orang jinong beriu hangi hantai kabam laban sei. Lani kabam laban bu berhenti. Yang tanda dibir, mereka bagi orang dibir, ketika cinta terkornya, apa yang terkor, kapan kau mensyafir kalau ni ibi dunia itu capacity, potential, Henry kapakam ipen wit pat kalau kecinta kakot, apa yang terkornya, ketika kalau melakukan station, lalu ke education, dan hari ada ni orang yang terkon ya, nanti yang ni kita kini kerap berkat jangka balap malki, kibansa budi yang ke rubah berkat jangki, hari ni yang tham, tambah needed to the points of argument. Jadi yang kaju, tak malam bisa. Kita akan ikut bukti bahwa kuno bagi dewan, bagi mesin kaju, si kaju. Kinongkan menengkong idei paplejehan. Wat tak asu yang nak menengkong. Tapi mana kebaan pakai dikina pantawan dau. Dah kalau diterlihat doktor dan dekat memang. Tangan. Tendre ikin dia na kadeka presidential address. Dia kata dia imat ladai makna balang lu. Dia ada balang besar sudah. Saya don ketan baru ibaratnya ibadon ketan. Dengan kami membuat ya kaan berdustur kan kau mapila buat ya ki competitions. Dan mereka kawai kemangan yung iba dia gani mapil semak puli korban. Dia tu kecil puli korban nak hari kami lontang mentah. Tapi nak dia kani makanya kalian remnet yang jauh aktif habis pakai supan berenang yang dipendo. Dia kata kamu pelong yang bani tenang, haba kita ni siapa umbi na kaca kasyong jombi. Mungkin nak benar benar kada, pilih benar thai yang sudah jelas syong. Kata kalau program yang dia competition. Dia nanti apa yang mustang away. Lada pikut, lada pikut, pilih berkuat hakam Pida PI dan kapal competition. Ni asal mana dia tu ini dekat kerana kedai ni dia dah ni mobile. Tini dia ambil competition kayak nak jom pakai tu PI nak kau. Dia kalau man kenal pikut dia kuat bawa competition tu simpan yang kayak dia kemudian ada korban. Itu naya roy naya bahas buku naya kira seorang dulu, sanaya dalam kerana kini no sanaya dalam kini ia kan diceritakan, kini perlu koki akan district presbytery level, but asal sudah tu kadang pun hati kepang kebagi naya satan hanya cerita, but kam tamde kerja kerja. Kini ketika platform yang dia berterima dia, kuliah buat. Play baru, menunggu mencari yang dia berai play baru i participants. Habis jom kita baru play dia bah congratulations baru. Banda judge kami masuk bandung judge. Kam tam ayo kinong isi bentar bit. Kajian player jom player bagi pet yang dia bah bagi judge. Asylum split of points. Dia kerja. Nama Peter lagi jom arguments itu inang lalu itu dah betul dia pihak sisa kita aku beli baru beli bersangka
tang ko ikin dia na marba ki dibir ki di bandong ki ba kham shom shedan iba biang madri man tek tek ka dibir ne habo ong dibir de pi dia terkonia sisa ki di pi kan long serious ka with and humor ngai kan na ban berkir ban you dan ibe tiba berkir ki la yo ki points tek tek ka with and humor na pi nang ban berkir ta balong khoi ka ga jing berkir ru ka di bandan pada ka jimut kan tentang ai berkir ta ba yo to audience response ru itu kita kita tahu nangta khadam ke jat ka pembeli lei ngamane bangas ngap namar bagadai babi ong jongga jinge seng na berkat ka bandai ya ka ai ka banong bai biblical begen kan biet ta nang pe ka topik ong la dai ki nong kran banang klasim bai patam dei tangi ka kambalang ka badai lang bai ye banong secular te ngayu isi syakia suthu pia lia ya ka taru te ngayu I te nang ta ka da ngayon hangi ngamdan i ban pin tho e ga jingi sim ta ju pi phia bit lot tang ba ha ga jingi le dan ki ba job ki ba kham le pha kham dia ba dan ru ki ba kham du na kham dia te de lor kata ngan ai ga result ya ga jing ga result jang performance ju ba ro ti pinu me so e mar ka de ga ba ga jingi le ga de ban dan mo ba nam job tang ba ro ong le me ba ro I ngam congratulate la happiness ban yang hangi ngam le ga masuk in the shop mati ni inang pa ban judge balai om ta lim lem tan la yang di sini la lut nama di besi mata ki di beslut ki di bejong di ngan ai no e resal mangalo ka jingi tam kam kini ki bahasa dia ni lini ngapai tang tai ki ba la dia lagi la itu tal lang ro judges ki tam si point di kendia ni bahasa mati la kam ra kendia dengan ai no resal ngan ai syai belong balai no third prize idei nanti dia bakalan sebelah jangan kertek juri ikan Misha Konglam Nagatin Gabita ibe yo second prize idei Nagatin Esther Itali Alisha Skin your first prize, laban ya guys? Jadi dia beti benong judge. Beti Konglam. Saya ini kalau congratulate ya kini winners, para congratulations. But kunjung na I can play ki participants para nganget ya prepare ha. But only ya kunjung drop today ya participation. Anyway, haba ngile iyo ikajikul ku haba ni participate haba no ke program do. Di yo aku shibun ki points na yo we gathered a lot of knowledge tang basu shong ni basu skam pi bala create nganget pila nang tip kambon shusho. Di hagani ka pori la jang boy artat shaka bagut jang ka program jang ka debate competition but so she seen ngai ku play ki judges para na ki participants but para na pi ki balawan ban kershan ban pet guy ya ki noishin beta hagani ka pori khadi chairperson I kaun blessed kan ban one change kan